Ula dibuha panam na namor di Yesus Kristus na igi kan ati da. Bata paraga Bali ta acara pamaring ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Bada di pa batarang ya narinungan trahnaya malakata habayang. Alam mauri mama ang taang majaga. Mauri mapadikanya na awang iya kana tanah iya ka bolu dabana na ihina na hagubul awang tanah. Manamu manya mahuhu anamu parairaihu. Trahinayai ay gamakanya mahuhu anamu tahagam. Ba makahuru karada. Ba mawuda lupa yaga hay lapa manopag yan ang ngaram. Mula baka dakadum au makadaning upapawa gamanyama. Pawaway gamakanyama. Pawa gamanyama mauri way nguli pulungum. Buhang mereka patingi paranguya. Mula ni Mor Yesus dia dikanap manima. Amin. Ulat buha na renungan da trahinaya tadi kia walung ta renungan buku renungan wasiat na judul na nakalua na taupengu walungo ta lipulung amsalu kawodu dumbul patu bajaru haingi lapa ta bajar habul dua da. Napa petada da jika dikana bajar 5 na mawina na linguna na tau magana na rahi pa abapa walung tatau mapakalua na tau pengu rahi papungin apa walung tatau na mapakalua ulad buha kampatada nya panaharati na pungai bakul na amo na mamajalong madaturuk tanah. Banak kukutukannya kang ngilubanga tu dan bapa ma. Mula da amo na mapakalua. Mera jalan naka na tau magana. Napakalua banahaganya na mapahabar padibakung. Mula na naati na banamurkwainya na lipulungu ni mauri. Na amsal dombul patu bajar 5 na panau papekada. Nakalua na malang taka. Dawali na tamakana nakalitu mada. Dawali na tapangarpin tanama. Takawali na tamagana tamanyakat mapadenong. Kapia ku pakaluada tamanyeranya pa na mangane ati kapia lama walung lay ala tapangadang na amsalu na tau magana dati di kadama na banapengu na kitu na taka nakalung jala na patamuruku na bana manudu tapawuku ni ala na tau magana na kulung kalua mula tak dalu morku na bana manudu lay ala na pengu manyakat na mawalong lay ala na paita dalara makalung ditamaka batahaganya na mapahabar padibakungo ditatalu tapatau ditade ditaparama batahaganya iparuda pakamang takalito me pangadang. Pirang kata kolong kalua tak dalumur ku Davida. Parai-rai hung batahaga ja na mahadu kaharui. Maladeka kata kadingi pengu manyakat lay mauri. Walungu tali pulunguna. Kata piku di tau magana mapakalua. Napakalua na tau magana dati dikadama na nakalua wihi 5 na. Taka ay jalanya nakalua na napatamurukun. Yaka nakalua dewa hamangun na mawalungu talipulungu. Nakalua nau mula bawali na lay ala. Iya ya namatalo ya taruda pakamang. Amin. Malakat habayang. Hiluyaga manya mahu anam o mauri. Ba makahuru karada tahagamu ba mawuda guli malang.
mula na bamu panau pape kagamanya mahuhu ahangamu waingu li pulungum. Pamula maduga may kanam taati manyama. Woga makanam kalua. Kama makabang pahala ako ya. Dang bamada di kaka tau kamangada ya. Bamakehanya na magana ng walong liaw. Karakapia ko na bampahala ko ya buluda ba na naparama ma tamuru kuma. Mula ni Mur Yesus dia di kana pemanima. Amin. Ulah buha dednau naka na renungan terahinaya. Abi bulakinya bami like, subscribe. Dia ka ban pabarinya ta ulim. Dia ka tau minau mangang nika. Barunya na pulong. Niya mi dia ka na dia ka be. Mur Yesus na pameringu pamalalami.